Minutu posle akcije koju gledate, u kojoj je Jokanović igrao rukom, dosuđen je 11-terac. Evo te situacije kada je Jokanović igrao rukom i dosuđena je najstrožija kazna. Preciznim udarcem Košutić je doveo Radnički u vođstvo od 1:0. Početkom drugog poluvremena, tačnije u 48. minutu, Šimičić postiže gol i bilo je to 2:0 za Radnički. Na 3:0 povisio je Ilić u 81. minutu. Posle ove akcije, a samo 2 minuta kasnije dosuđen je 11-terac u korist Kikinde. Evo te akcije, prekršaj u kaznenom prostoru. A Jokanović je opet bio siguran strelac sa bele tačke i bilo je to 3:1 za Radnički.